shoes, his for some chilly little feet. Snap a smile on your face, try to quicken up the pace. There's a world full of Christmas trees to trim, so let's spread Christmas cheer. And as long as we're all here, we'll be stuffing the stockings to the brim. It's a Christmas you'll remember until next December, for the magic of the Christmas spirit shining in our hearts. It's a happy time of giving, it makes life worth living, and the whole world is peaceful as a new year starts. You can bet, you'll see, it's our solid guarantee that your Christmas is joy beyond compare. Oh, the magic you feel, now you know for sure it's real. It's the wonder of Christmas everywhere. It's the wonder of Christmas everywhere. U davna vremena u Rotenberškom kraljevstvu živio je dobar i plemenit vladar. Nažalost, umro je. Nasljednik prijestolja, kralj Reinhold, nije bio ni sjena staroga vladara. Bio je tašt i sebičan. Pripremi se! Ciljaj! Pali! A nije bio ni obljubljen. Kralj Reinhold je bio osobito sklon finim stvarima u životu, dobroj hrani, lijepoj odjeći, a ponajviše otmjenim cipelama. Pa kako je kralj male zemlje kakva je Rotenberg sebi mogao priuštiti takvu raskoš? Povećanjem poreza, naravno. Nakon što sam platio porez, ovo je sve što mi je ostalo. To je sve što ti je ostalo? O, Vittorio, nadmašio si samoga sebe. Ove će cipele izvanredno pristajati uz moj zlatom prošiveni kaputić. Gdje si samo nabavio ovu predivnu kožu? Tamo je biti njihova beleca, kralj Reinhold. Ovo ne biti uopće koz, on ne bljeh, fuj. To biti čist zlato, isprebleten u paucinast tkanje i uresen sa zlatni privjesak. Kakve prekrasne majušne cipelice. Možda ću ih nositi na božićnom balu. Zavidjet će mi cijela Europa. Taj luckasti francuski kralj Louis neće se osuditi pojaviti na mojoj zabavi. Ti si pravi umjetnik, Vittorio. A vi, genijalno, znati prosuditi moja darovitost, vaše veličanstvo. O, Nils, računovođo, kako ti se sviđaju moje nove cipele? Doimaju se, upotrebljivo. Ti si beznadan slučaj. Pogledaj kakve ti imaš cipele. Dosadne. Znaš, Nils, mislim da bi morao kupiti nove cipele. Nešto moderno što će naglasiti suvremenost moje države. A kad već govorimo o novim cipelama, vidim da si prikupio porez. Jesam. A što je to? Gdje su zlatnici? Gdje je moj novac? Bojim se, vaše veličanstvo, da je vaše kraljevstvo bankrotiralo. Što? Bankrotiralo? Što hoćeš reći? Seljaci nemaju ni prebijene pare. Ne mogu izazivati cipele bez novaca, vaše veličanstvo. Samo bez panike. Dobro, moramo razmisliti. Možemo li nešto posuditi od proračuna za zabave i svečanosti? Taj je novac već potrošen za vaš božićni bal. Trebam novac odmah. Sjetio sam se, napašćemo nekoga. Vaše veličanstvo, plašim se da nam više nije ostalo mnogo vojske. Proračun za nacionalnu obranu potrošen je na proljetnu zbirku cipela. A da, bila je to sjajna zbirka. Vrijedila je svakog uloženog novčića. Morat ću smisliti nešto drugo. A što je s onim zemljištem koje ne upotrebljavamo? Možemo li ga prodati? A što ćemo s podanicima koji tamo žive? To nije moj problem, treba stvoriti novac i praviti cipele. Ali... Nema tu ali, odlazi i prodaj tu zemlju. Ja trebam i još cipela. Razumiješ? I can never have enough shoes. Even though
though I've only 10 tootsies. But I overpay in a silver way for the chance to pamper my footsies. How I love the feathers and jewels. I'm so bored with average fleeces. Do I give a hoot if my lady's boot is the very last of a species? Ah, magnifica! Aren't these unique? Have you ever seen a sleeker pair of feather mules? Just as we speak, like a lightning streak, my shoemaker's designing, redefining all the rules. So what if most of my kingdom is cold with nothing to eat? They love the honor I bring them with my elegant royal fate. At the gala Saturday dance, then esteem my gold Cuban heels as I cha-cha-cha and I tango too in my smashing new espadrilles. I'm a fancy dandy of chic, and my diamond slippers are shockers, made of things so rare that they can't compare to the shoes in other king's lockers. Shoes. Stani! Ti mali lopove! Vrati se! Hej, kamo hitaš? Hej, pusti me, pusti me! Hvala ti, Hans! Ovo mi je derište ukralo kruh! Što sam ti rekao, ha? Kanio sam platiti, ali me počeo natiravati. Ma nemoj! Da vidimo novac! Pa nemam ga. Pa netko mora platiti za ovo, ili ću pozvati stražare. Nema potrebe za stražarima. Odmah se vraćam. Je li ovo dovoljno za pecivo? Taman da pokrije trošak. Imaš sreće, sinko, kada drugi put ukradeš od mene kruh, završit ćeš u tamnici. Pa, hvala vam. Vidimo se. Čekaj malo. Kako se zoveš? Tomi, a što će vam to? Duguješ mi i to ćeš odraditi. Dođi. Gotov sam s ognjištem, mogu sada ići. Zar se sada ne osjećaš bolje nakon što si pošteno obavio posao? Ne možeš ići okolo i krasti ljudima. Ma nemojte mi soliti pamet. Ako ne krade, moje će braće i sestre gladovati. Ali ako kradeš, završit ćeš u tamnici. A što će onda tvoja obitelj? Pa nemam drugog izbora. Sada imaš. Od sutra radiš za mene. Bićeš moj šegrt. Pa ne čini mi se baš da trebate pomoćnika. Pa možda se tako čini sada, ali posao će krenuti. Ljudi uvijek trebaju cipele. Pa, dobro. Dođi ujutro i počet ćemo rano raditi. Hvala, Hans. Vidimo se sutra. Hans, tko je taj dječak i zašto ćete se sutra vidjeti? To je Tommy. Ja sam ga zaposlio. O, razumijem. A čime ćeš ga platiti, bogati gospodine? Pa o tome zapravo nisam razmišljao. To mi je jasno. Sve što nam je ostalo to je bijedan komadić kože i, hvala Bogu, moj sretni novčić. Što? Ostao nam je samo bijedan komadić kože. Nema ga! Moj sretni novčić! Ma hajde, Ilza, otišao je na dobro djelo. Samo ću na trenutak odmoriti oči. Hans, probudi se. Hans, već je jutro. Što? Jesam. Hans, zaspao si za radnim stolom. Vjerojatno si pola noći bio budan i pravio ove cipele. Sinoć nisam pravio cipele. Valjda jesi, kad su cipele ovdje. Odmah pokraj tvoga lata. Ali ja se ne sjećam da sam ih pravio. Valjda sam radio u snu. U snu? Da, neki ljudi hodaju u snu, neki pričaju, a ja valjda pravim cipele. A onda bi trebao uvijek praviti cipele u snu. Jer ovo su najljepše što si ih napravio. Izvanredne su, zar ne? Aha, stavi ih u izlog.
da od toga neće biti koristi. I onako nitko nema novaca da ih kupi. Jesu li ove lijepe cipele u izlogu na prodaju? Da, biste li ih... O, divno! Pristaju kao rukavice. Koliko tražite za njih? Daću vam 50 maraka. Naravno, to nije dosta za ovako predivne cipele. 75 maraka. Pa... Teško se s vama pogađati. 100 maraka i to je moja zadnja ponuda. Prodano. Sjajno. Ne treba mi kutija. Otići ću u njima. Hvala. Recite, da li vas poznajem? Lars, zar ne? Hans, gospodine. Pa, služite na čast po stolarskom obrtu Franc. Sad mogu kupiti dovoljno kože da napravim par čizama. Čizama? Još nikada nisi pravio čizme. Mogu ih napraviti u snu. Kada sam ti rekao da kupiš nove cipele, nisam mislio da kupiš bolje cipele od mojih. Ali, visosti, ja sam vam samo želio ugoditi. Daj mi te cipele! Gdje si ih nabavio? Kod nekog postolara imenom Lars, ili je to bio Franc, zapravo se vjerojatno zove Harold. Nisi mu ni ime zapamtio? Visosti, ja dobro pamtim samo brojke, a imena se ne mogu sjetiti da me ubijete. Baš nemaš sreće. Straža, bacite ga u tamnicu zbog slabog pamćenja. Ali... Ja ti plaćam sina novac da mi izrađuješ najljepše cipele u državi, a nadmašite seoski postolar. Ali visosti, ova cipela, ona je biti drugorazredan izrada. Pogledati, samo pogledati, fuj, to smeće, meni oci ispasti od grozota. Ona je biti tako prost, ona nemati ni pere, ni dragulje, ni bilo sto. Ona ne priznaje ti kralju, vas je dobar ukus i otmjenost. Mnogo bolje cipela morati ureziti vas, kraljevski papak, vas veličanstvo. A možda si u pravu. Pričekati i vidjeti kakav par zada praviti za vino. O, da, jesu li lijepe? O, lijepe, on je biti odličan. Plitka cipela zbeta od bijelokosti, pokrivena s koza od uvozni tropski muster, obrubljen s perja od izumrla grimizna ptica. Izvanredno će ići uz moj smeđi haljetak od nerca i srebrna stolentu. Ja baš to mislila, vas veličanstvo. Mislim da su preproste za čovjeka moje otmjenosti. Stražaru, stavi ih pod ključ. Više nikada neću posumnjati u tvoj besprijekoran ukus, Vittorio. Patuljci, pozor, prozivka. Davko? Ovdje. Genijalko? Ovdje. Ej, tko je maklo pistu? Gorgonzola. Molim, Jesi ovdje? nisam li ovdje? Je li itko od nas ovdje? I gdje je to ovdje? Zmotka. Tu sam! O, dobro. Čini se da su svi ovdje. Sad pljunimo u šake, moramo napraviti cipele. Joj, kolika je ova koža, provećemo ovdje cijelu noć. Objasni mi, Zmotko, zašto uopće pomažemo tom petljancu? Zato što je Hans dobra i nesebična osoba. I možda je upravo on taj koji će vam pomoći da vas promaknu u čin vilenjaka. Trebjan, krasne osmice. Sjajno, genijalko, a sada vidimo. Ti krojiš cipele, dobro, a Davko kuca čekićem. Mene uvijek zapadne najteže. To je zato što si najsnažniji. Jesam li? O da, jesam! Gorgonzola, ti šivaš? Ali nisam na vrhuncu stvaralaštva. Nedostaje mi vizualni okvir, treba mi nadahnuće. Daću ja tebi nadahnuće. Dobro, nemoj se odmah ogušiti. Obavit ću posao. Dobro. Ali to neće biti remek djel. Kao da ti je ikada bilo. Zmotka, ti lijepiš. Ne! Naravno, vrlo rado.
Gorgić, možda je bolje da ti lijepiš. Dobro obavljen posao, patuljci. Znate, kad zapnete svi skupa, vas 4 radi kao jedan dobar vilenjak. I tako je svake večeri Hans ostavljao kožu i svakog jutra ga je čekao par predivnih cipela. Malo je ljudi imalo dosta novca da kupi Hansove cipele, ali dobrodušni postolar nikada nije mogao nikome u nevolji reći ne. I tako je Hans uzimao pod račun što god su mu građani mogli dati u zamjenu za par njegovih cipela. Popravim ti ogradu za natikače. Dam 2 prasca za salonke. Hans i Ilza jedva su vjerovali u svoju dobru sreću, a Tomi je dobio povišicu. Laku noć, Tomi, do sutra. O ne, Tomi je zaboravio svoj kaput. Idem za njim. Hajde, toliko ima posla da nam dječak treba ostati zdrav i snažan. Tomi, A? tvoj kaput. Pa niste ga trebali nositi za mnom. Živiš li ovdje? Ne, ja živim... Tomi, što radiš vani po ovakvoj hladnoći, mili moj? Mama, nije tako hladno. Mama, ovo je Hans. Hans, mama. Vi ste postolar Hans. A mi se upravo spremamo sjesti za večeru. Uđite, molim vas. Djeco! Smirite se! Vi ste tako dobri prema mom sinu. Znate, moj muž mora otići iz Rotenberga u potragu za zaposlenjem. Šalje nam novac, ali se čini kao da ga nikada nema dosta. Velika nam je pomoć što Tomi radi. Daj, mama, ne žele svi slušati našu životnu priču. Ti si postolar? Tako je. Molila sam djeda Božićnjaka da mi za Božić donese par novih cipela. Ne postoji djed Božićnjak, budalice. Postoji jedan! Naravno da postoji. I siguran sam da će učiniti sve što može da ti se ispuni božićna želja. Seljaci se opet žale. Tvrde da nemaju što jesti. Ne shvaćam u čemu je problem. Neki ljudi uvijek biti nezadovoljan. Što znači ovo smetanje u vrijeme objeda? Sad ću vjerojatno dobiti žgaravicu. Mrzim žgaravicu. Gospodaru, ispričavam se. Uhvatili smo ovog lupeža kako lovi u vašu šumi. To je moja šuma. Godinama pripada baronima von Bosonog. Tu zemlju je mom djedu darovao kralj. Varaš se, tvoj bivši kralj. Ja sam sada kralj. A dobro je biti kralj. Ja ću sada tu zemlju uzeti natrag. Prodat ću je. Ludani, vaša visosti. Kako je rekao? Ali vi je ne možete prodati. Ja mogu i hoću, ja sam kralj i ja ovdje zapovedam. Bacite ga u tamnicu zbog prisvajanja moje zemlje. Čekaj, bro, gdje se nabavio te čizme? Zašto bih to vama rekao? Ako mi kažeš, zaboravit ću cijeli ovaj neugodni nesporazum. Odbijem vam išta reći dok mi ne vratite moju zemlju. Ma nemoj, možda će ti neko vrijeme u tamnici razvezati jezičinu. Straža! Čekajte! Dajte mi njegove čizme. Vittorio, gledaj ovaj šaf. Čini se da je seoski poslovar opet na dijelu. Ali gdje vidi jantarni privjesci? Gdje zreborni filigram, zlato, bizeri? Ja to ništa ne vidim. Sve te pojedinosti su činiti moje cipele slavnima u kraljevstvu Rotenburg. Aha, uistinu misliš na kraljevsku cipelu? Nemaju dovoljno hrane, a i cipele im se raspadaju. Neki čak ni nemaju cipele. I što kaniš, Hans? Napraviti nove cipele cijeloj Tomijevoj obitelji? Ilza, to je sjajna zamisao. Mislim da Anđela nosi broj 27.
Hans, bojim se da dobre vile neće s oduševljenjem obavljati sav taj posao. Da ih možda ne izrabljuješ. Ne postoje takve stvari kao što su dobre vile, vilenjaci, kućni i šumski duhovi i patuljci, kako ih već nazivaš. Ne postoje! Ššš, ne govori to. Tko onda izrađuje sve te cipele? Takve nikada prije nisi pravio. Zato što ih nikad nisam pravio u snu. Dokazat ću ti da ta mala stvorenja ne postoje. Ostaću budat cijelu noć i ujutro neće biti cipela. Neće. A sve radiš naopako. Mala stvorenja neće doći dok si budan. Onda ću se sakriti da ti udovoljim. Hoću jednom zauvijek razjasniti te priče o vilama. Ovo je smiješno. Skrivati se od vila. Neće me Ilzino praznoverje spriječiti da se ogrijem. Konačno, mislila sam da nikada neće zaspati. Dobro, idemo obaviti posao što nas čeka. Ej, tiše malo, ne želimo ga probuditi. Podsjeća na one ljude koji mogu prespavati potres. Hej, što on sebi umišlja, pa nismo proizvodna vrpca. Evo me, spreman sam pomoći. Pričvrstimo konac za moj skateboard i posao ćemo obaviti 2 put brže. O, divne linije, takva čistoća oblika. Uistinu sam divnut. A kako to radi? Samo se odgurneš jednom nogom i već juri! Jupi! Ovo je zabavno! Smotka, stani, stani! Joj, kako se ovo zaustavlja? Ilza, što je ovo? Mislim da je Zmotka nepogoda koju čovjek ne može prespavati. Svi, priprema za let! Štruc! O, ne, što sam učinila? Zmotka je bila u dodiru s čovjekom kad si nas štrucnula. Gdje sam? Valjda sanjam. Ajau! Ovo nije san. Vraćaj čovjeka natrag prije nego ga tko otkrije. O ne, zadnje ispaljivanje potrošilo svu moju štrucajuću moć. Treba će vremena da se ponovo napuni. A što da činimo s njim dotad? Ne znam, budimo neprimjetljivi. Briljantno, s čovjekom od 1,80 m. Ja znam, neka nam služi kao gorila, pa nam više nijedan vilenjak neće više otimati novac. Tako mi svega, Ilza je u pravu. Postoje dobre vile. Što ti je, čovječe, ovo je vilenjačka, nema ovdje vila, vidiš li ovdje krila? Spusti me, spusti me! Naravno, nisam te kanio preplašiti. A gdje sam sad? Zahvaljujući moje gluposti nalaziš se u državi vilenjačkoj, tamo gdje nijedan čovjek još nije bio. Vi ste vilenjaci? Pa tehnički mi smo patuljci. Ne možemo postati vilenjaci dok ne učinimo dosta dobrih djela drugima. Vi ste vilenjaci, hoću reći patuljci, koji prave moje cipele. Promene službu. Što je zapravo vilenjačka? Zar vilenjaci ne žive na sjevernom polu? Ovaj frajer nema pojma. Samo božićni vilenjaci žive na sjevernom polu. Da, moraš se jako istaknuti da bi te izabrali u božićne vilenjake. Hoćeš reći djedićine robove? Daj ne, David, i ti kao i svi mi želiš postati božićnim vilenjakom. Da, ali se to neće dogoditi. Veliki Jack me ima na zubu od kad sam mu onako budalasto zalijepio najmilije cipele za pod. Što je u ovoj zgradi? To je visoka škola za vilenjake. Ovdje vilenjaci uče struku, izradu igračaka, pečenje kolača, raznošenje darova, čarobnjaštvo i tako te stvari. Mogu li zaviriti? Pa, možeš, dok se moj štrucorator puni, ali odi od traga da te nitko ne vidi. O! It's the Yell Job. In every Christmas stocking there's a toy we made. The work is so much fun we think we're overpaid. Welcome to the party, come and join the fun. The
jumping with the trumpets and the saxophones. And slide down the piano past the big trombones. To make a kind of magic and it's all for you. We make the whole world happy, it's a dream coming true. Tappity tap, it's so much fun. Rappity rap until the rapping is done. Swing it, man, swing it high and low. Can you dig that swinging little fella blow? Woo! With chocolate and sugar and some almonds too. We mix them all together till the dough is through. We pop them in the oven and we make them round. We make the best melty cookies anywhere in the town. Ho, ho, toot, 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 ho, ho, toot, 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 ho, ho, rap, rap, toot, ho, ho, bang, bang, Now as for myself, I'm glad I'm an elf. We do good deeds, that's what the world needs. It isn't the pay, it's not the applause. Someday we want to work for Santa Claus. Ho, ho, rap, rap, a-doodle. Ho, ho, bang, bang, a-doodle. Ho, ho, toot, toot, toot-toodle. Yeah! Ew. Čovjeku vilenjačka, ponavljam, otvorite vrata. Raska, znam da je to tvoje maslo. Nisam mislila. To je očigledno. Znaš da je vilenjačka politika ne razgovarati s ljudima. Evo gdje piše propis 12b glava 14 članak 5. redak 4. On ne bi smio znati za nas. Vjerojatno će svojim prijateljima pričati o vilenjačkoj, oni će dalje pričati svojim prijateljima, pa će svi oni doći da podrže našu čaroliju. Ne činite se da malo pretjeruješ. Ja pretjerujem! Čovjek je ušao u vilenjačku! Da, što hoćeš? Veliki Jack dolazi ovamo, sad ćete svi dobiti svoje! O ne! Sjajno, sad se možemo oprostiti s našim snom. Bez obzira na sva naša dobra djela, uvijek će nas pamtiti po ovoj sramoti. Pa dobro, svi veliki umjetnici moraju patiti za svoja djela. Tko je veliki Jack? Ništa ne govorite tom čovjeku. Da šta, Ed? Počinješ mi ići na živce. I ne sviđa mi se što gnjaviš moje prijatelje. Što si rekao? Veliki Jack je vilenjački šef, on je ovdje gospodar, on je djedu Božićnjaku desna ruka. On je velik. O Bože, evo ga dolazi. A gdje je taj veliki Jack? Tebi pred nosom, čovječe. Čovjek u vilenjačkoj. Nisam vjerovao da ću to doživjeti. Pa kako si dospio? Pa bila je to moja pogreška. Ja sam ga slučajno dovela ovamo. Razočarala si me, Raska. Bila je to strašna nesmotrenost. Mogla bi ugroziti cijelu vilenjačku. U vrijeme kad imamo najviše posla, kada nas pritišću božićni rokovi. Što ti činiš? Kući dovodiš čovjeka. Ej, pa nije bilo namjerno. Svatko može pogriješiti. Nasilniče! Vilenjaka ti la. Tišina! Siguran sam da ste vi patuljci odigrali važnu ulogu u ovoj zbrci. Iza vas je ostao kilometarski popis propusta na koje sam do sada žmirio. Sad ću vas kazniti. Morat ćete raditi u rudnicima s kepecima. Onim kratkima. Rudnicima? Gore kazne, mrzim te kepece, oni su tupavi, oni su čangrizavi. A što je s onim koji stalno kiše? Tko će raditi uz njega? Ali, to je bila moja pogreška, ne njihova. Molim te, tatice, nemoj ih poslati u rudnike. Tatice? Zar je on tvoj tata? Ako nekoga treba kazniti, onda sam to ja. Doći ćemo i na to. Gospodine veliki Jack, ispričajte me što se miješam, ali mi se čini da ste nerazumni. Vama se čini? A to se vas ne tiče, čovječe. Veliki vilenjak će me ipak saslušati. Tišina, kako se usuđuješ govoriti? Pomokni, Ede. Nastavi, čovječe. Eto, spao sam na svoj posljednji komad kože. Prijetilo mi je da izgubim sve. Onda su se pojavili patuljci. Pomogli su mi da se opet osovim na noge, da radim ono što volim. Da, pa sve to vrlo lijepo, Zahvaljujući ali... Raski i patuljcima mogao sam skrbiti cipelama ljude koji ih trebaju.
Pa dobro, Hanse Postolaru, dobro si izložio svoj slučaj. Draska, patuljci, pružit ću vam još jednu priliku da postanete vilenjaci, ali ako zabrljate još jednom, svi ćete završiti u rudnicima. Halo, da! Jajks! Djedica u obilasku, samo što nije stigao ovamo. Sakriti čovjeka, ako ga Božićak nađe, završit ćemo u rudnicima. Ovo neće pomoći. Ali znam što hoće. Neka svatko zgrabi lopatu. Moramo napraviti planinu. Puna lopata. Puna lopata. C'est fini. Zadnji čas. Le, živjeli gospodine Božićak, što vas dovodijamo? Ne želim reći da nas ne raduje vaš dolaz. Ima malo problema na sjevernom polu, Jack. Četvorica od naših glavnih vilenjaka za podjelu igračaka dobili su bolest papagitis. Govorio sam im da ne provode toliko vremena u sobove i ne diraju im papke. Treba ćemo zamjene nekog od tvojih najboljih i najbistrijih. Nemamo baš previše najboljih i najbistrijih. Kako bi bilo promaknemo neke od vilenjaka slastića? Marljivo peku kolačiće, nastojeći dovršiti Božiću narudžbu. Božićni kolačići, moram ih dobiti. Obožavam odmore uz mlijeko i kolačiće. Oni me pomlađuju nakon cijele noći dijeljenja darova. Pa pusti ih neka dalje peku, ali mi nađi druge u zamjenu. Vidjet ću što mogu učiniti, šefe. Dobro. Trebam udarnu družinu za veliku vožnju na Badnjak. Kao da ste ovdje nešto promijenili, a? Pa, prošlo smo ljeta ličili, stavili nove zastore, dodali nekoliko jastučića za nabacivanje. Ne, nije to. Ne možete prevariti djeda. Promijenili ste krajolnik, a? Pa htjeli smo vas iznenaditi, gospodine, ali vi ste previše oštroumni. Sviđa mi se. Svidjet će se i gospođi Božićnjak. Dojadila je ravna tundra u kojoj živimo. Možda biste mogli malo kod nas urediti okoliš, onako ružičnjak, pa malo ukrasnih grmova u obliku sobova. Naravno, vrlo rado. Vrlo dobro. Žao mi je što ne mogu ostati duže. Moj je popis dug 1,5 kilometra, moram ga 2 put provjeravati. Zapamti, trebam za Božić 4 vilenjaka, dobra i bistra. Dobit ćete ih. Gdje ću pronaći 4 školovana božićna vilenjaka? Ne mogu ih samo izvući iz šešira. Tatice. Vaš četvoro da radite za djeda. Ne bi to išlo. Ode je ovo malo mojeg samopoštovanja. Morate prvo zavrijediti položaj vilenjaka. A za ubacivanje ljudi u vilenjačku ne dobijaju se bodovi. Kad već spominjemo ljude, možeš izaći, Hans! A sada moramo te izvesti prije nego što se djed vrati. Ne smijemo dopustiti da nas pamtiš, pa će ovo izgledati kao san. Bio je to samo san. Hans, što se događa? Što je ovo? Od svih tvojih priča o malim bićima dobijem noćne more. Kakve noćne more? Pa, sanjao sam da sam bio u vilenjačkoj. Tamo su bili patuljci koji su nam pomagali da bi postali vilenjacima. Ajoj, ja sam uistinu bio u vilenjačkoj, patuljci postoje. Znaš, čak je i meni u to teško povjerovati. Bili su nam tako dobri. Moramo naći načina da im zahvalimo. Da, čini se da im treba nova odjeća. To je sjajna zamisao. Sašit ćemo im nova odjelca, lijepo urešena. Da, ja ću raditi na kaputićima. Ovo će mi poslužiti kao uzorak. A ja ću im napraviti nove cipele. Biće najbolje odjeveni patuljčići u Rotenbergu. Ja čekam. I nisam spaval cijeli tjedan, da moći stvarati najsjajnije plave antilop cipele za vas veličanstvo. Kuku. Najsjajnije antilop cipele? Prodao sam Alpe za ovo! Zar ti misliš da ću nositi ove ružne cipele na svom božićnom balu? Ove klompe? Glompe? Vi nemate ukus nikoliko puz! Vi imate ukus kanalizacijski stakor! Vi imate rezerviranu sobu u tamnici straža! Vi nećete ne nastupati u tvo tamnica!
Što misliš o ovim cipelama? Jel ja iskreno, gospodar? Da, iskreno. Da li ti se sviđaju? Pa, vaše veličanstvo, mislim da su ružne. Kako ste rekli, previše džinđa za moj ukus. Ove mi se više sviđaju. A gdje si nabavila ove cipele? Odgovori mi! Moram znati tko je taj postolar, moram ga naći! Pa od Hansa postolara, vaše veličanstvo. Pronašao sam ga. Zahvaljujući tebi opet ću imati najljepše cipele u zemlji. Za nagradu ćete imenovati kneginjom. Pa, više bi voljela lijepu božićnu šunku, gospodine. Dobro, ako tako želiš. Straža! Hoću Hansa postolara! No potraga kralja Reinholda neće biti tako jednostavna. Nije shvatio da u Rotenbergu ima jako mnogo postolara imenom Hans. Nadam se da će se patuljčićima svidjeti darovi. Siguran sam da hoće. Sada će znati koliko cijenimo njihovu pomoć. Dobro, patuljci, dobili smo još jednu šansu. Moramo je dobro iskoristiti. Genijalko, ti... čini što god hoćeš. Raska, ne smiješ sada odustati. Mi te trebamo. Od mene nema koristi. Iznevirila sam vas. Zbog mene ste zamalo završili u rudnicima. Nisi ti kriva. Nisam ti smio dopustiti da se voziš na moje daske. A ja je nisam smjela voziti. A ja velikog žeka nisam smio nazvati Atilom. Ali znate što? Pa što ako ne budemo radili za djeda? Pa nije on nekakvi Michelangelo. Ili tako netko, iako bojica imaju bradu. Tako je. Hans nam je rekao da smo mu pomogli. A to je bitno. Da, to mijenja stvar. Pa lijepo je dobiti priznanje. Ali tako ste mnogo radili da postanete vilenjaci. Vilenjaci pa prenjaci, važno je družiti se i pomagati ljudima. Zapamtite, nas smo 4 patuljaka, jedan strašan vilenjak. Pa nije loše ako se čovjek malo prilagodi. Idemo praviti cipele! Hej, a od čega ćemo praviti cipele? Gdje nam je koža? Hej, društvo, dođite ovamo i pogledajte. Je li ovo za nas? Draga Raska i patuljčići, ovdje vam zahvaljujemo na vašem silnom trudu. Sretan Božić, žele vam vaši prijatelji Hans i Ilza. Hans nas se ipak sjeća. Ovo je nešto najljepše što je za mene itko učinio. Možda nećemo postati vilenjaci, ali barem predivno izgledamo. Volim pomagati Hansu. Da, i ja. Ej, možemo li stalno raditi za njega? Bojim se da nas veliki Jack neće pustiti natrag. Zašto? Hans nas se sjeća, a prvo je vilenjačko pravilo, ako vas ljudi otkriju, morate nestati. Ovo je vrlo tužno. A da mu strucnemo pamćenje i natjeramo ga da nas zaboravi? Kad čovjek jednom povjeruje u čaroliju, uvijek vjeruje. Dobro, ako se više nikada ne vratimo, kako ćemo mu zahvaliti? Željela bi da Hans dobije nešto od naše čarobne moći, pa da može praviti divne cipele i bez naše pomoći. To je sjajna zamisao, Zmotko. A možemo li to učiniti? Pa, zašto ne? Ako itko zaslužuje malo čarobne moći, onda je to Hans. Za mnom. Vilenjačke moći što ih mi imamo, dobrom ih čovjeku rado dajemo. Postolaru i Hansu naš dodir prenosi da se zasluženo svojom vještinom ponosi. Tako, sad posjeduje djelić svakoga od nas. Dobro. Mislim da sada raspolažete onim što treba vilenjacima. Stvarno? Da. Napokon ste shvatili što znači biti vilenjak. Pardon, jesmo li? Shvatili ste da je stvar u davanju. Ako ne želite svoje najdragocjenije darove davati drugima, ne možete raditi za djeda. No, položili ste ispit i postaćete božićnjakovi novi vilenjaci. Čestitam vam, božićni vilenjaci. Znao sam da ćete uspjeti. Znaš, ne bismo uspjeli postati božićni vilenjaci bez tebe. Da, ostali bismo u nekakvoj slijepoj ulici. Društvo, samo sam radila svoj posao. Obavila si sjajan posao. Ja se ponosim tobom. Hvala, tata. A sada se valja vratiti u vilenjačku. Vi se, vilenjaci, morate spremiti za svoju veliku noć. Veliku noć, pa što? Kako veliku noć? Hoćete reći da vam nisam rekao?
Vi ste djedovi zamjenski vilenjaci. Putujte s njim na Badnjak. Što veseli. Hans, Ilza, s Bogom, nadam se da nas nećete zaboraviti. Mi nećemo zaboraviti vas. Znaš, sanjao sam o patuljcima. Postali su božićni vilenjaci i otišli raditi za božićnjaka. A prije nego su otišli, darovali su mi... Čarobnu moć da praviš cipele. O, Hansi, ja sam to sanjala. Misliš da je to istina? Postoji jedan način da to provjerimo. O, Hans, predivne su. Pa ti si obdaren vilenjačkom čarobnom moći. Bolje da se latim cipela za Tomivu obitelj i dovršim ih do božićnog jutra. Izvolite. Jesi li ti Hans Postolar? Da. Moraš poći s nama po naredbi njegovog kraljevskog veličanstva kralja Reinholda. Dobro, uvedite Hansa Postolara. Ali koji je Hans? Smiljeni gospodaru, čini se da je ime Hans prilično često u ovim krajevima. Molim neka Hans koji je napravio ove cipele istupi. Hajde, očekujete velika nagrada ako učini što kažem. Ovdje imamo krizu identiteta. Knjaginjo! Vaše veličanstvo. Od kojih si od ovih Hansova kupila te sjajne cipele? Od Hansa koji je drugi iz desna. Ti, Hans, pristupi ovamo. Vi ostali Hansovi gubite se. Ali... Ja hitno trebam plave antilop cipele za božićni bal sutra navečer. Novac nije u pitanju, zato postoje porezi. Ali sutra je Božić. Imam vrlo veliku narudžbu i mora se držati roka. Nema vremena da pravim cipele. Oprostite, nemate vremena? Ja sam kralj! Naređujem ti da mi se držiš cipela! Hoću reći roka za moje cipele! Stražari će doći sutra po njih! Ako ne budu gotove, provodit ćeš svoje buduće božiće u tamnici! Jesam li bio jasan? Da. Dobro, i Hans, lijepo se provedi! Straža! I sretan Božić. Čini se kao da su božićnjak i vilenjaci već bili ovdje. Mama, božićnjak je došao. Gledaj, Hans je sigurno pričao djedu o nama. Da, Hans uvijek drži do svoje riječi. Otvaraju ime njegovog veličanstva kralja Reinholda. Cipele? Valjda sam zaspao. O ne! Došao sam po cipele. Ja nisam... Ja imam naređenje da kralju donesem izvanredno lijep par plavih antilop cipela ili dovedem strašno nesretnog postolara. Što da čini? Hej, dečki, čekajte, ne govorite mi. Ovo je Franc Postolar. Zapravo, ja sam Hans. Tako je, prepoznajem te. Prodao si one lijepe tople čizme. Kamo sreće da ih sad imam. Dakle, ti biti Postolar koji mene poznati ova mračna, prljava, smrdljiva čuza. Žao mi je.
Nisam učinio što misliš da sam učinio. Ovo je nevjerojatno. Više ima ljudi u tamnici nego li u selu. Nisam baš ovako planirao provesti Božić. Hans Postolar? Ja sam. Kralj želi da dođeš do njega. O, Hans, ti si previše skroman i to na svoju štetu. Zašto si dopustio da te bacim u tamnicu? Tvoja mi je žena, dražesna, donijela kutiju i ovo pisamce. Objesno, povijesno. Kralju Reinholdu od Vilenjaka. Kakav smisao za humor. Odmah sam je otvorio, nisam mogao više čekati. I znaš li što sam našao, ha? Cipele! Baš si šaljivđija! Ali mi... Hans, darova nam se konju ne gleda u zube. Htio sam da budeš ovdje prvi puta kada ih obujem. Ti ćeš biti moj novi kraljevski postolar i pravit ćeš za mene cipele cijeli svoj život. Hans, mockaj me da hodam, to je nekakva vilenjačka čarolija. Baš to volim, sviđa mi se. Ti, hoću da oslobodiš sve zatočenike iz tamnica. Rješenje broj 3022, osloboditi sve zatočenike iz tamnica. Što se zbiva? Ti si tome kriv. Začarao si ove cipele. Obračunat ću se s tobom čim se oslobodim ovih vražnih cipela. Nepodnošljivo mi je biti dobar. Čini se da ste se zaglavili u njima. Ali ja ih ne želim. Sve moje cipele podijelite seljacima. Što to govorim? Rješenje broj 3023, sve cipele podijeliti seljacima. Zbog ovoga ćeš biti doživotno oslobođen poreza. Rješenje broj 3000. Dobro, shvatio sam poruku. Mukni, gubite se odavde, svi se gubite od dreva. Gubite se i svima želim sretne praznike. Bio je to najsretniji Božić u rotenberškoj povijesti, zahvaljujući uistinu osobitom postolaru i družini plemenitih vilenjaka. Vi ste najbolji vilenjaci koje sam ikada imao. Od sada ćete putovati sa mnom za svaki Božić. Sakrke, odavde gore, pogledaj sam magnifik. Ho, ho, ho! Svima sretan Božić! It's the Yellow Job. In every Christmas stocking there's a toy we made. The work is so much fun we think we're overpaid. And welcome to the party, come and join the fun. The elves are jumping for everyone. So jump in with the trumpets and the saxophones. And slide down the piano past the big trombones. To make a kind of magic and it's all for you. Make the whole world happy, it's a dream coming true. Tappity tap, it's so much fun. Rappity rap until the rapping is done. Swing it, man, swing it high and low. Can you dig that swinging little fella blow? Woo! With chocolate and sugar and some almonds too. We mix them all together till the dough is through. We pop them in the oven and we make them round. We make the cookies anywhere in the town. Ho, ho, toot, 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 ho, ho, toot, 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 ho, ho, rap, rap, toot, ho, ho, bang, bang, Now as for myself, I'm glad I'm an elf. We do good deeds, that's what the world needs. It isn't the pay, it's not the applause. Someday we want to work for Santa Claus. Ho, ho, rap, rap, ho, ho, bang, bang,